Lotshani, ibizo ngulungile Mabhena. Ngiyanamukela godi esifundweni sethu sesithathu. Ake siqale amanye amagama esiwasebenzisa mihla namalanga esizitshela bona atsho into yinye, kanti ke sithola ukuthi akatsho into yinye. Namhlanje amagama ethu wokuthoma ngila: ingwenyama naleli elithi ibhubezi. Ingwenyama silwane esikhulu esihlala emangweni esingukatsu, kanti ngelimi lesiyeni sithi yi-lion. Ingwenyama yi-lion eduna. Bese ibhubezi naso silwane esikhulu esihlala emangweni esingukatsu, kanti ke ngelimi lesiyeni sithi yi-lioness, okutsho ukuthi ibhubezi yi-lion esikazi. Yeke ingwenyama nebhubezi silwane sinye, kuhluke ngokuthi ingwenyama iduna bese ibhubezi lisikazi. Bese sibe namagama lagodu. Igama elithi ilimi negama elithi ilimu. Ilimi ngilokhu esikusebenzisako ukuthi sikhulume sizwane. Ilimi lesiNdebele. Ngelimi lesiyeni sithi yi-language. Bese igama elithi ilimu sisito esitholakala ngemlonyeni, ngilesi onambitha ngaso. Ngelimi lesiyeni sithi it's a tongue. Manje ke ngibawa ukuthi uqalisise lapha abokamisa, ukamisa u-i nokamisa u-u. Ngithemba bona usithabele isifundo sanamhlanje. Nangabe ufuna ukuragela phambili ngokufunda isiNdebele, sibawa ukuthi uze lapha kwa YouTube usubscribe ngaphasi kwechannel Ikesi Yakwandu. Siyathokoza.